Walaki babon kiseng san pertai kidang bunkam haga bapen kre ek election MLA kaban salong shen habrai rempang banwan. Hendrei hakum kene kapor kidan ru kiseng kibran hapedeng kajingi per jingmut. Kani gala pausai hadian bawen kinong yalam balakam yau kerta jong keseng UDP ulah kentok kelai ala kejong keseng kaba ulong nong yalam. Chief Advisor ke United Democratic Party UDP ubak Bindo Matthew Ulanong ulong bagi jengkam jong UDP ban job hadu lai pongut ki MLA ha kani ki election ke bansalong ha ke ar penyo terik urempang mentaka senam arajar arpulai kadai tang ke jeng phok sneu kunsha la ban ong ba ubak Bindo Lanong ula kren kumne le ase kadai hadian ke jeng sha penduk tiket jeng ha ke UDP ban yakun na kanong krem constituency bad ulong ru ba ke UDP kan job tang kumbash pongut ki MLA Bad ulakop balada kinong elam jong keseng ki kentuk belang yu ha keseng UDP kala ban job kumbakat sangut. Uba Bindo Lanong ubalong uwei ne kebedan bentalang ban seng ya ke UDP. Ulong ru bagi badan nepok ke UDP kidai ke badan dak sniu sudah. Kat bala penduk yu beriu bokoi. Ulong ru balada ke UDP ke ai tiket yu beriu ubaladan lupa hapok keseng UDP kum unong elam un pediang bat un kersyani atau kertong. Ulong bahagasam arajar kat pra ke UDP kamdon kertong nanong krem. Badai nak nikah daw, bolalet ben yakun hi mentah ke kenti. Haba keli halor kejeng terwa jong keseng ban penyokon yu na Shillong East. Kabadai mencua kamalki laim krak constituency hakapor bu ula job kumu MLA. Na kaliang uba Bindo Lanong ulong bagi mut ban riam yu ban payakon na ke Shillong East constituency. Namar kidon marsiteng ki weipat kijat ben riau ha ke nikah constituency. Jimom yo yang tiket tak. Kadang ayo lili tiket te. Kinong job akan UDP ru ngatrai kin kambun ki ong kin yo kan no ong lai pom no yo community lai pom nga ong UDP dak yo bun polat ru sipom dak yo bun polat nga ngai bakinum poi sipom nga tambang amlong ya tu kerteng arngut laingut ala ilpa itu bah khamat tiba penduk tiket yang tu ala ilpa sampai dah kami result. I predict nak mentang sini. Ngai tu lupa itu. Aku lain ngot tiba khamat alai lupa. But dipersiap kita ba nak ni kata. Nak ni kata balai bagi penduk tiket yo buriu. Bolong nong seng ke parti penduk tiket le. Kajing pos ni kun sia. Kajing pos ni kun sia. Loi po. Kini yo loi po. Dan mengantuk terai katsan terpoisi terai mentah dunong ubah du badan dak senior sudah deki badan dak senior sudah badan kes badan konia badan katai yang ini bakut penduk weng siam deki jabok deki jaban pok parti berkat lambar karena teli ke parti lalu dan kata ngalengok ba kini kat tuan nengut kiwan ni ngasui kada itang kajing lalot balada udon utu ngingin don sya jengai le desa po baba weng lo yuni hakani ka leak hakani ka por bedang ile leak long na umtak defeat him during yakani ka ka por bedang ile ka leak te ngai gelong ta da baweng no yang kani ko por matrai they have eliminated me kila la ban weng lo yang ni taki sko kum taken bakin salong no uba ar salong banangkong uba laim salong ba ar kum tarter ngai ko le kata jing i jong ndai kidan uba plikenda kibam pat la ngayu i I'm sorry buri watang ka matring per pas ba bi kwa un long chief minister ni gejela ani syai kinyalo Syo uba Bindo Lanong ulong halor kania kajing sya penduk tiket jung bagi don katu kanengot ke bo kwa banjer kerteng ai ndrei utip syai bagi ne kin wan job show akan election arjar arpulai bad kipat ba hi kin ajing seneng ki de ba pendrem ki Bat ulia ru babon ginong elam bat ki MDC kilis ngusi ya kene ke jingsha penduk tiket jong Uba Bindo Lanong ulong bat keno bau kertong ke NPP nanong krem ula sam pisah kipat ba hajan jong ki pulet.
bat kania kelajah kalai potrik unai luar kesenam arhajar arpuar. Ubak bindu lanong ubania kun iki election nan nong krem kum ukertong klemseng. Ulong ru bah kepor ba ubak da sakyat bah lamaria usam pisa bat blanket hakawai ka community hall ki pulet pat kidang penbet kali. Uli tu begidan kato kat ningot kiblalet ban mudoi kini kejinle ukertong ke NPP. Hakaba kilo ujoru hakatanat penyat election. Nalor kania ula kena ru ba ukertong ke NPP ula penyang bed ar nelai teli kitrok bakit blanket hamau blai. Bat kejing sam pisa bahadu san hajar tengka marwai. Bat kibalet sam bat syem pisaru kidai tang para beruspa. Belai nama hoti kibe keren dengan belai. Ngadon ki perlop semua hoti. Don lewe romba anu mia tu ifi. Don lewe romba anu mia tu mano. Pe ha. Ngi ngila peliem yu kupa. Somroi. Sampai hi ma pi yu kun pile amno situ. Tei. Ngai ki pa jungi gila start situ. Ngi keren ni keleng. Ani ka ainep. Ka ai kumpor. Ka ai bisa. Hajan pulit lai pau terik usap tamba dah sihat usam pisah hajan police station aku tukar hall community hall tu sports body hall tu small stadium hajan pulit bikinan balik penbet kali lai pau terik sampai pulit nang tu gila penbet kali gila ai komplain kata Baglapo si election department ru kila yo kila lek kibriu kila lek man complain gitu election department relatif kit iki gambar daki ar lightly ki truck kit gambar penyang yang te mau boleh ada Jakarta jo kandidat jo NPP new wah dosikat ani bo jing sam bisa san hajar tengka marui kita tangki ruspa Tanggi ruspa kiba kuat pisah catai. Buat kiba lek sam pisah kita pernah ruspa. Buat ba bo beli ulah, buat ba unum lek. I'm telling you. No chance for us again. But kira sotu hiba. Buat ba kim lek bobi. Ngatip ki buat ba stay kim lek bobi. Ngiru ngim kang ni buat ba bikin sim. Uai tak kanep ngompa. Lek sim. Ngilengi pun shoy ru ngom. Pan ke wai ke wai pan syuk sekali wai san hajar pan syuk ngim khang inu ngim khang iki bikin sim Henry ngi ke bangi ngi keren ke long ki ba champang long ki bari ke akor ke burom bat toda husiar ba nama lada kala jakum ni ya ka mahoti kene ayu man ja nak bentar jom pi kibri ki berkhat ke burom ngau ngi pi tangkat tu kan nengut ki hespa hangtai Ibalong kinong sam pisah. Pwede ba ay tayo, siyem, tang ba, un, pinsa pa yung result. Kinsa ay result, ba,